Dadewethu abahle lapha oqala ngikhuluma bani talent wena ke mama simanyele kahle ngihlangana nalabo egangeni liyanga lethe izinkulu ezinkulu okay ama-elections efikile lina ke libona njani bantu lana campaign abafika yini nga baye befike kwesinye isikhathi ake lisitshele lithini na liyavotela ubani uvotela sizavota kodwa siyasaba ukuthi vele ngcenye ivoteta ayisozisincede ngalutho iyabe yenze njani chaze nje ukhululeke nasoze vote wabanregister awuregister ngivota wena uzavota waregister mina waregister ngizavota awukwazi ukuthi uyavota yaphi bandla hayi ngiyakwazi anti i-secret yami kodwa kuyini okukhangelele khona lapho ukufunayo wemabandleni la ufunani mina sifuna umuntu la ozalalela izikhalazo zethu lathi ilizwe like lithuthuke i-economy itshintshe yabo sifuna nje imisebenzi anti abantu sasitha imisebenzi izinkulu siyazithengisa eCountry Park yimsebenzi esiphila ngawo so lapha okuningi ongalungiswa kuyini likubona esigabeni sethu umgwaqo silamanzi 10 years sihlala khona lapha silamanzi kanti sisuka le egangeni wedinga inkuni siyadinga inkuni inkuni lezi nazigamula sesiyanga siyadinga eCountry Park kodwa kuyaliphilisa yini khona lokhu ukuthi udle kuphela ukuthi udlula ludlile labantwana usuyelile mama haya ngiyendanga kodwa ngomntwana wena ke ayenda hayi so kodwa libona njani oyawina ngibani impumela likhangeleleni athina siyabona ngakho leyo siyakwamukela kunjani kodwa besifisa utshintsho